Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai pemayang ulun rindu mendoakeun bejeun ketungku sampai lun nyojeun ke Pak Guru lun peganyo di dalam lagu. Hai pamaulun jajabeun supaya jeun ilmu agama bek nepeuteurod lun bak sikula singa oraya hanang ngeguna. Ilmu agama wajib menuntun bek sampai lalengan ilmu donya jina tak budak tanjak menuntun supaya jud ke ulama. Hai anu kata bataba mana belanja punya kana pati maju gata gede udayangan bahagia. Hai pamampakan kemenangan nyebasi kula naga belanja pakontro babut kahana puku bunnya hana meguna. Hai anu kan maksud menang nama jadi lenu nasorah pingan menyeka maju tapre rayo sigam neuna sorah pingan. Hai pemayang ulun rindu mendoakeun bejeun ke tungku bek sampai lon nyojeun ke Pak Guru lon peganyo di dalam lagu. Hai pamajina bek lebimbang nejok lon nyo laju berijang bek sampai lon nyo untuk bro akai ule susah mepikiran. Hai anu kajun menyamenang Rabu kemaju gata teman Yupu si coba tungku di sinan Ngejro akhlak dengan iman. Hai pemayang ulun rindu mendoakeun bejeun ke tungku bek sampai lon nyojeun ke Pak Guru lon peganyo di dalam lagu. Hai pemayang ulun rindu Mendoakeun bejeun ke tungku bek sampai lon nyojeun ke Pak Guru lon peganyo di dalam lagu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuki dalam cabang musabaqah hafalan bait matan sulam. Yang akan tampil adalah peserta pemegang nomor undian 84. Sebelumnya kita panggilkan Dewan Hakim kita dari cabang musabaqah hafalan bait matan sulam. Kepada guru kami Tunku Munazir dan Tunku Rahmat kami persilahkan dengan segala hormat.